Meda se papa me samu akwa babiem do Badwam TV Badwam tumedie so a wo share live on Facebook Adom TV yada se papa na ma yento so wonim se Adom TV ya wazo ye ne yanka ne saa keke ye nim de ye kentia no se ye de programs ahodo no enso abai wo se obi bia nya kwan na fe ya wo hwe ye bie na memenda sukodo documentaries na ye enti memenda we na sha ase 3 pm na se da so de yem poetry no nkokọ ne nkosua ho nsam na ne kosua kontimento eno yi kosua create no wadu 40 45 kosua o enya bete se ha obi hyekyire nti gise wo hye sukodo team no na se memenda 3 pm no na ye tumi de abro your programs ahodo bebre o beto danso so ze asha ase de bro wo chi novela papa eno so adwada de kosi ya wada 3 pm bia nso na ye de abro na face siblings eno so eba esha ase Monday to Thursday 8 pm bia na se fidie no de mane na Adom TV o medofo na me nhira mo papa mo amuguso hwe Adom TV ne yedam wase se muguso ehwe ye nti me de birthday de no enso bebra mo happy birthday we your 40th birthday ekwama Reverend Gideon Ahia God fortify you blessing in wo hwe ogu no so me ka sa asori ni di no nti nyankopon Asia from Florence but no adwuma wa ha otwi anim kama pa na sofo enya 40 years nyame hira o nyame ba na onye okese Nsonoma Herbal clinic fo aba ende ye dwaro na yuhu yare ni nyina wo pewe na opede Dr. Mankwa papa bi wadu ha no mu a wo ba beboa ye doga no pa ye mu ache na ase ye de o hima fefe na bibia bokọ de Awurade Adom bibia bokọ na so last week de won timi ama adwuma no so de kodi baby na birthday man na timu birthday still ya we no happy birthday belated dear enkomo Dr. Ajenim Boaten ti Dr. Mankwa pam so eni Nsonoma Herbal yentie nsenkyere ne ekoso yo staff ya Nsonoma Herbal de mo ho ha na awanwade aye nyina ye papa na nasafo apostle kojosafo aye no na ye de na diama manfo nyina ehu no ye papa yi do man into the organic aduane aye aduane kronkron a onipa di a wonyare na ode ba wi ase o ye hwe ne papa ko a o se me ye organic amoma emunya ba na kwon watima ye Ghana population kura ye ne ma papa ya do certain stage o ya se de bi sam de aduane kronkron ba de a na nuane no modi kan adi na akotra wo mu na eku wo because ya de free ba bi ama wo stafia ya de ye what to eat and what to drink de wudi ene de wonom ene de ya de ba the wood de aduane wi ene aduane so wudi a e meka de aduane na wudi no me kokun sa enya koto ye mu wi a na afi akoda na ewuduro na de ama no edidie ben na wo ba ye sa ewuduro na akoto no e baba abonte ene sa ante amedi aduro foforo bi ba ye de bedware because wudware a na ko stars no mu ekoye fumu akoza ekọ kidney ekọ liver na akọ fire de ene na enwanwa no a se bin serious da nkofo bi de bi ba ya step ya last week na meka wo do na asisi ma na atwe we nso de wo de dware from tree ko so na se ya de bi won bia eno mfonyi ni bi na won de atoso no so o hwe sa de wo so ya niam wo ni paduam na epi abonte no na enwanwa se wo de dro kan we dia na akọ ni paduam akọ ya de e bi serious da we na yenya papa na nasafo aya apostle kojosafo kisafo kofa bai wo de dro we ya ba wi asa agi ni pankwa o hwe ade etaso we ye obi de ayatwe ho bisa say enipa to ne zaka say we wonu man to ba je di we adro bia ni wi asa asade we ma wonu ma beko because adro we na ti ni paduam e de adro bia ni ma wonu ma e be ya aduma ti we ni ba o say ko it is all ya say o be kwa no hospital o mna na me detoxify na sempo de bidrofo na ya de pa wo ya no maka je say mun konsoro ma ho na mun ko twe ya de no na mun no obi ko ba twen wi no onko biem na no wato no etimi nua ba me nua ba ma oto emfa wo ya de nko tinchire asem wo de bia me kan fa nko transfer fie asore fie no empabo na ebo ma but ya de na aduane na wodi no na e ha wo nti do na bedware ne yantwe aduane ntomu ya de na maton ne no yantwe na ahonto wo hwe nipa wo ya oda so hwe ene me free ne mu ba wo akoma ya de oto aso twetwen o kasa emu dwo wontimi nante wonya ulcer sciatica stroke sickle cell kwa na enwanwa no ehwemu chese neni aduro but wo dwade ye detoxify ye nyina wo be call lab na sickle cell no wo but ade na mabiem for the rest of your life obu a place wo twa obu anu a place ebe ko we ya odaso hwe na akoma na akoma ye ne o say medicine ni chemical na wura ni musa na obubu kura go
me am messing on but ma me be on eye awuro mo say masa mantwe a obo kontem nyaduma ene ekotwe hwe ne ma pie firi ne bo wo nyina firi bo twembo anya bosrem kan aya de ere wo ba odo ni be hu ya de bia wo so bia edon ko kan yaduma honam yo ya Nsonoma Herbal ne de je so oba ho che so oba ho on ko pharmacy shop bi nko to na obo kasa kwa na nanum bon pampa onanum onim saba ma onanum lady bi bo so kasa na obi atwiniti na ya twiwe ye ko utemu hyehyɛ nya menu pot ukasa mu yo rheumatism che se rashes obo kwa na udware wi abose emwa wo na yin mu emwa firi mu ba obo so udware na ono aso ne hwene na no anwa se be se me kraman o yare seriously na mse be fa bra bi enware kraman mama be dwa 3 days akraman atiapo de ha no nyina eja kraman nyina eja yare sa living to ade ye ayi bia wonkwa bia na de no ko eduma etimi nua ba me nua ba ma wutie me nne obi akọ nhyira won hyira ye nyina papa apostle ko Joseph so de adro we ya ba wiase esa abrofo no nyina eba India for me by the pa 10 na aba omba no muza say India wo bibi say no mo de nti say so do na we de is created by God aso mo kan no say Ghana ye wade na ye nim ekọ enfa so abo enti me sra say ye nyina ye nim ko apostle Joseph so na ye lusu papa na ye wesi no so papa no wu ko wi a ye ba run about ketwa bi de nta to so apostle run about de ba no ma na benya free mu obra nim de ni adom ewo ye nyina ye papa apostle fo Sadi won kwa wo de abai kra kire se ninim de na sum because be na otwaye me hwe na wo kire me hwe ne se ya na maka ma no because me hu de me ye because say me be yare afri nipa mu na be nwanwa amaga na fo nyina hu de me ko Joseph me tumi ye na me nyi obi a sa keke eno na o ma ni hu no ma ni hu nwanwa mama na de so bia wo de wo ya wo ye enyo mama hwe nipa o na ene afri no pie so ba Dare ya oba dare sa na asa ya pada ko no oba twini nyina wie wo dare ya na sese de we ne tie no ya twe a na wo hunu sa de ne ba sa ma biom de na sese ho ato me dare 12 ansa na me wie 12 times me ka eja say this year na me 60 years musa wo dare na wo nyina no so te nyina so te na wo ye yo sese wa ye yo wo nyina da ho ba ma kra do wi a mama eja bodu fute jem wow ana man so man na mo problem wo ma se mo kwa doctor ni ba na o ba for mu hu no wo ya credit wo no ka bia no wo se ni nyina fro ma na ho ato obey wo ja o feeling kwa te kwa eba wo dwa we na ba enti how bia wo ni padua mu bia drum be ye fro ma bod na no we so mama wo be dasa ena wo ya last week no be fair na last week obedi dance e ba no da ya fi no show process wo wu mi akwa na den beto me na na do be 10 o'clock mama na ba reho ye kwotete ne vein ni mu ama akwa 21 years ampa obodin me obato mi na wo frɛ no no ya de nya me hira ene ko hera akwa yi be me ya de koba kama cheza ga akwa 21 years be not years eso nanka yetetimu nanka oto na so kwa onko de nya papa ko Joseph wase adumo de ama this via sanete ti ya di bia yensem kire ya de awo se e bia wo ye kwata na bia achacha enu de ye de nya we na se obafa na saso so de a wo ya de na nka wo so enka be fo kwa de yo me hu bia Nsonoma ye wo okokoma se ayo nka wi afere no number no screen so ampa sanete e beta bobo ma number no screen so okokoma se ayo nka wi afere wo si afere wa station wa ubusa Nsonoma Herbal kana Dr. Mankwa obi abecho na so oba kaswa nso a almighty kaswa e kana almighty no central east na greater ono obi aba obakwa ye sibafu no bebre nipa ye homa bra na fo ayare sa no ebe se nipa po na yewa nipa na yewa mpa fabra na be hwade se atwi na ta bo afo bo se nipa na yewa obo oba na aka na yade bebre ti munyi di se nipa betuma me so enu de nipa betuma but yade na yade ya twi a bo se na no wato se via bo number na man sa mabo number no ye e was screen na se de na so 0546 735522 0546 735522 and 0244 928026 0244 928026 and 0551 752224 0551 752224 and 0245 062131 0245 062131
na cha se ne no no ebre be ne ye adwuma na Saturday yenye adwuma ye kwa asore Christmas of ye kwa asore Saturday yenye adwuma esem ya na enipa begu ya na ye ahomete obi wa oponto kwa asore nyina so so agyan na akofwe no and Sunday so you started 12 o'clock near upon 5 o'clock apart from that in there on working days they started anopa 8 near upon 5 o'clock na dey twa to say o ya de no aka so no unya nu Nsonoma Herbal Clinic obu wa wan madura because twa to obu wa wan maduro saa to do be wonu bia anya adwuma biem ba de wo ba ne obetwe obo za fe wo hoto sa doctors akese bi kura soma na omunkrofo aba ombe no de report ko nti awade nko na ye on sanity nti memenda ye nya adwuma pacho na kwasi adan so 12 to 5 o'clock 12 to 5 nti en shano so ba joada ni kwasi fiada de anopa no woche ekosi enwume no nti yen hye no so Nsonoma Herbal yen to aduro no ba bia je so okọ hospital ho ne de adware wie so yesamu aduro no bi enso de kofie na akono na ho ato adanse na ba to so yes adanse fo and also process ni na obaje card obaye lab yes obaye na ekunja obaye lab nyina bi ansana yakobu akobi wie na system no ba bia asa ya so man aduro no do presi nyamishira Dr. Mankwapam na wo free Nsonoma Herbal ne edi nkomo ye kwaba ne atoso